IPFT long live Tiprasa Dolia Peneta Kuno Kabakuba Lam Sago IPFT long live IPFT long live IPFT long live IPFT Tiprasa তিনি 21 তারিখ জুন 2023 বুধবারনি সাল দিপর জরাব সিনি জুলাইবাড়ি ডিভিশন নঙ্গই কোয়াইফাং কমিউনিটি হল তিনি পার্টি IPF তিনি জুলাইবাড়িনি ডিভিশন কমিটিनि সাকথাरमा बाय তিনি kaisa program khaijaka joining program o joining program o tini paisok paikha Tipra Motha ni 35 butar are 35 family 35 family te 85 butar tini sini IPFT obaro joining khaijaka जों बाय गोदाल फायखा बिलाइ हामबाय जों बर'नो जोंनि हाबाय खुबैनो जों लामसोबो दै बर' जों बायनो दंनाय जोंनि पार्टी IPFT नि आइडियोलॉजी टिप्रालेण्ड बर' हामजाबिनो चिन लबेयाव फायो बर'नि टिप्रा मथाबो कोनो डिसिप्लिन गरै abano boro kaham ke saimaka boroni greater Tiprasa bo kono সংবিধানিক dabiya abano boro kudu sibani yagulo rosine party IPF jibono boro khai sokhaika leke hambai slogan IPFT long live IPFT long live IPFT long live Tipra Motha yakar phai sunu chung khabai khubai lam sogo kubun bodol yakai phai sunu chung khabai khubai lam sogo kubun bodol yakai phai sunu chung khabai khubai lam sogo IPFT long live IPFT long live Tiprasa long live hambai